de música. Una granja de Playmobil. Monopoly. L'he demanat un joc de la Nintendo. Y trae regalos. ¿Salen regalos? Em vaig anar al menjador i no havia cap regal, no havia res. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of auld lang syne?